Ndagusuhuje wowe udukurikiye kurikira ibiganiro byacu, ikaze nanone mu makuru agiye avugwa hirya no hino mu gihugu. Hari amakuru atugezaho aka kanya ubu tuvugana havuga ko Bishop Gafaranga yafunguwe. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanishije Habiyaremye Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitswe nyuma yo guhamywa ibyaha byo guhoza ku nkeke umugore we no gukubita no gukomeretsa. Bishop Gafaranga warukurikiranyweho ibyo byaha afunzwe, urukiko rwategetse ko ahita afungurwa kuko yahanishijwe igifungo cy'umwaka umwe usubitswe n'ihazabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyemezo cy'urukiko cyatangajwe kuri uwa 10 Ukwakira 2025. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye Bishop Gafaranga guhamwa n'ibyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Bwari bwasobanuye ko ku cyaha cyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye yahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu n'ibihumbi 300 y'amafaranga y'u Rwanda, icyo guhoza ku nkeke agahanishwa igifungo cy'imyaka 2, bityo kuko habayeho impurirane mbonezabyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Bishop Gafaranga yaburanye ahakana icyaha ariko agasaba imbabazi z'amakosa yaba yarabayeho mu rugo rwe yatumye umugore we Murava Aneti amurega. Yagaragarije urukiko ko umugore we yamaze kumubabarira kandi ko hari n'inyandiko yashyizweho umukono n'urega ko yamaze kubabarira umugabo we, agasaba gufungurwa kuko yiyemeje gukemura ibibazo bari bafitanye. Ubwo yaburanaga mu mizi yabwiye urukiko ko yarekurwa agasanga umugore we kuko afite ubushake bwo gukomeza kwiyunga n'umuryango we. Yagize ati twagiye tubona imiryango ihagaze imbere yanyu muyihuza kugira ngo ibane neza, ariko kuri njye uhagaze imbere yanyu nsaba imbabazi ngaragaza ubushake bwo gukomeza kwiyunga n'umuryango. Ikindi bagaragaje raporo ya muganga igaragaza ko ameze neza nta guhungabana afite, nkaba nsaba kugabanyirizwa igihano no gusubikirwa. Iki gihano yahawe gisubitswe mu gihe cy'umwaka umwe nk'uko urukiko rwabitegetse. Ibi bivuze ko mu gihe yakora icyaha muri iki gihe cy'umwaka yasubikiwe igihano, yahanwa haherewe kuri uyu mwaka umwe yakatiwe n'urukiko. Uyu mwaka ubarwa uhereye ku isomwa ry'icyemezo cy'urukiko, bivuze ko nushira uregwa adakoze icyaha igihano cye kizaba kirangiye, kitazaherwaho aramutse akoze icyaha nyuma y'uko byari kugenda muri uwo mwaka. Bishop Gafaranga yatawe muri yombi kuwa 7 Gicurasi 2025, bisobanuye ko yaramaze amezi 5 n'iminsi 3 afunzwe.